abahanga omu byendya ningashi nutritionists nibagira ngu abaana 36 hari 10 bari ahansi y'emyaka 5 bashinyire omu district ya Kikuuba habw'okurya ebyokurya ebitakyokire ebirikubagaburirwa. Hoona nabwo okucondoza kw'abahanga omu byendya nibagira ngu oyihireho emirire mibi abaana 63 hari 10 nibari omurundi gumwe omw'izooba. Aho kwa vitamini A emigasho yayo eco kubanza iratuma ubwonko bwagira bwakuraje. So urashanga mu Uganda aho kugira ngo abana bari bato muri ejo myaka tibabwe ne vitamini A ubwonko nabwo umuntu we buraguna. Umwana ze mu class master shomese umwana tagira icyo yakwata. Ekindi vitamini A irayamba kura growth kugira ngo umwana ataguna akure both ubwonko hamwe na physical. Kuri emirundi 2 yonga Ibe mirundi 3 tivizoka nabo kubembera mpaka icyangira mbere merete kuzoka tizokere muno abamu balisa no murundi gumu nabandi murundi gumu nabandi nibasibanjara wewe okucondoza nabo nukoreka ngo mu district eji abana 85 harigana nabafaha bw'endyambi buri mwaka. Actually statistics zo zirereka mu munsi yona emitwara 5 y'abantu irahuma abo kutagira vitamini A ramara kandi muri abo emitwara 5 ushange emitwara 22 abantu emitwara 22 bafu habwo ukubura vitamini A. Kunka waza kwika kuza kugira ngo umuntu yafa ebindi birabyafire kaleso twine abororereba mu population bari kutambura konka vitamini A levels ziri hasi munonga ziretenga kuba ziraba improved kandi ebiribwa nkukora kimanya uburyo mwuru uburyo mugega ikiribwa uruhinga mu ibaraza ushange wagira ki washarura. Ahabwe nshongeji aba National Agriculture Research Organization bakwatanise n'ekitongole kya Association for Strengthening Agriculture Research in Eastern and Central Africa batandikira okugabira abature ebyokurya birumwe birisa okweraho kurwanisa okushinya omu bantu abahikine na kampu ya Kyangwari. It is neighboring the camp, the Kyangwari refugee settlement camp. Eina ababudami banji kati bana abaza okufuna obudami olumu tebalina mmere emala kubanga nabo bajja tebafuna mmere emala kulya bulungi na kati bwe bafuluma camp emmere baba bagisangawa baba balina jigula mu bano ba host communities abetolodde camp kyovola bakatugambye nti tiwadde tutandikidde wano mu host community abetolodde camp tulishuwa nti bana abalima emmere nnyingi ng'efiseewo n'abakamba basobola okujja nabo ne ba benefiting ne bagulako kuki ku lumundu ono w'ekipapaali n'ebijanjaalo ebirina ayo. Myezi 6 okutuuka ku myezi 9 kati weba tutandikiriza omwana mutandise n'okubanga asobola okumutandisa okunywa obujiiko nga bumeka nga bubiri. Jukira omwana olubuto luba lukyali luto nnyo luba tulaba kumanyirira bamama abasinga mumanyi we tutandika speed omwana afuna ebintu ebyenjawulo afuse maduka nakola ki kati akajiiko kano katuyamba okumeasuringa obuzito bwa mmere gy'omuwa oba obungi. David Tumwesije okorwa mu kitongole kya gavumenti cy'eby'obuhingi n'oburiisa nagira ngo nka gavumenti egi nemwe aha miringo yibatiireho okureba ngo abantu batunga ebyokurya ebirimu ebiriisa. Bwate babirime babigula netugamba ebijana nabo biri step katekemu zinc ne iron era nga tuyita mu kulima bino bisingako gavumenti yakira abantu bisingako okugula empeke zino za supplement za vitamini A oguleza iron oguleza zinc omuntu wabulyo tajja zisobola naye omuyisa mu lumonde we noyisa mbijanjalo bye kijja kuba kirungi ajja kuba afunye ebiriisa abaana abato bwe bati bamama bali myaka egizaala gye tuyita reproductive age abalina okusomozebwa okw'amaanyi the vulnerable groups bajja kwesanga nga bwali omumonde nalirako ekijanjalo ekitali kya bulijjo naye kino ekirimu ebirungo ebyendiisa bijja kuba birungi ajja kuba n'obulamu bulungi. Ibura ry'ebiriisa omu mubiri omu baana nekiferereza gavumenti trillioni 1 na billioni 9 buri mwaka okurugerera ha ripooti ey'ebyendya omu ihanga. Gashakwa Nwagaba Ambrose Katoto.